ede be kra na man Nkoranza ehu yehu ede be de na man Nkoranza eye bromantam ni na o mu suro wo mu Nkoranza ede ba de na man Nkoranza ehu yehu pa ene ba be wuram ye be di komo kakra na very very interested na obeti nsem bi a me ba be dan edi what depends say Nkurani bi won Nkoranza o mu kase se ohini bi betena so e won Nkoranza onkosai ma opemso what is an your man pain onte ye de a me be bo audio bi e de a kirew eye conversation bi e course wo e wo edwam na enoma we hihye Nkurani bi nim trim se Nkoranza hene betena so a onkosai e ma opemso na emom no okochia opemso onkoso pomponsom ensai ma opemso na opanyi kase ni busa abrante ne se ekro Nkoranza no hwan na ye ne dia abrante ni si ni pi esi ni todo se eye opemso nya mekese edia Otumfuo nya mekese ne dia na adenti na ye ne dia na ye yi ohina onkosai ma opemso abrante ni kan se efiri abakwasemu ohu da se Nkoranza hini bi aba ama wakosai watwempomponso eso ama opemso da bisa wa hanba media say aha busa no bisa na say na ni Freddy ana say abakwase mu wa hu say Nkoranza hini bia so afena mu akosu a kire Otumfuo ana me pa cho ti pa cho akasa baako macho ti ya wa nyane kasa na ya wa nyane kasa ka asem bi say mani you first question abamu wie usa abamu wie ansa na wa kwale pa akwachi ale papa o kan wo video an ko interview no ye kase me ba cho ye ti ye kra ya bo interview no wa ye kase usai abamu wie ansa na wa kwachi ale papa enhia na ote ase sei enye so okwa ase papa me ba ba chia o nto so okoso afena mu okay yes ye no ne ye tie yes ye nti bi da obakwasi ba cho tie the woman say abamu no ye nsai wo ho e ka cho ye nsai wo ho ade no mfonso na oye no ntine onye hene no ebi de ne ye boso kire no aban ma woni hene aban kan you say asem ti o de ti de America no me wi a obeka aban mu no e ma woni hene de ma oye hene ene se obetwe afra na wafa amamere mu ni ye di amamere na age watum ye di amamere ni gi utum wi a ansa na aban na hye mu kana so ati ase enti na se wa me swai na se wokọ na se gazette no o fa kuntura se de koma wa na manso aba ho no because onye recognize ewo amamere mu amamere no ebeto aban no beto amamere chira me heba ko pa akoso afema swai chira me heba ko ho de ne ya wan ti ye no dabi mpacho chira me mpacho hena ba ko pe tie ya me se ba ko chitintin bia o ade asa short mani heba ko pe mani mie no chemu cho se na be abukase Nkoranza hene no o man hene bia no yeyi wa wi a samanso ba ho a yeyi wo no manso ba ho a na asem ni bedru Otumfuo animu a na obu asem no a na wasese yenfa nkotena patam na empeda ne biswai samanso bi ani ho na sekro ni yu na ma abusuafo nyina ate wase a ye do tra patam no a na wasai e de akire oman no tie ni usai na de kire oman no uwi a onya hene omanfo na adwota nsa de do aba Asanteman mu na Nananom aman hene trasia yesa do abekye ye ba no a ya ka kire enti moment ya be so akire omanfo no o ba o sempabo dada ye do tra patam no a ye be yi wo na manne ye no asoma na chiame amoma be di mu adanse se ya ampa pinche bia ni ho entam bia ni uso na obebo amane wi a ya pedama o na afi officially no ya do abetire Otumfuo na ya pedama o wa biswa so akira Asanteman enti untimi nya hene na na ya ka se o sofa o sue and o sofa mema o me number o ti ba cho mema o me number mpesa be ko achichiri bia na wa pe ahemfu panfu a o mu dimu o Ghana ho ne wa bi so mo se
hene ben Nkoranza hene ben no bonidin ba ko pe a wa be so afre mu so ase Otumfuo me ma am 96 years. Okay. Yeah, me fin Nkoranza do how I say Nkoranza fie. Enti bi o be Nkoranza tie mba cho o ma ye establish ade we wa dwene putu hene ba ko pe bo hene ba ko pe di o pesa o kan so say on san nkyerɛ Asantehene nti Asantehene entimi nkyerɛ sɛ ɔyɛ hene ana ɔnyɛ hene because on san yes da be yes how unless I'm fine say and we are mu time ebiti utwu mu time ono otu esiko ase ko se utu se Asantehene Nkoranza Asantehene ti aso American utu Nkoranza Asantehene dia e ba cho mo me tie no mo on say utwu mu time and dey ni say o pa na Otumfuo ti aso mu ni utu se Nkoranza Asantehene dia nya se o pa ya ka se na papa no ya so utu se kuro ni ene dia e ba cho ti mama ka se mo tro ne mo ma den ka se ye be boa no ohine ba maria sa kwahye no kurben Nkoranza kuro utu se Asantehene so dia Baffoa pin ba na kuni na hono nya botre me nkyerade mu nya botre wo munyum hwe so so amana na platform so na woni na wonim what Ghana ode na wonim hwe ehunu me nua ne problem mo ma na no nsi meyi na no pa mo ate ase nti asa mo be ma enkomo no o de mo ma na no nsi na me hunu de odi free ben nyina na nye ono nko a me wo bonofo bebre mu nyina o sa problem last me sam na ante ha se mi se se o papa ne obi a ukusu a kire papa na omo ntimi mi sa question na no eno nante o papa ukusu a kire ba a tipi mi ne ayi o hene ba champion mi ne no nyina o mbisu a kire o papa opoku wa ba okay pe yempe wantu bia na me na hunu Nkoranza hene bia a wase waso afra mu esu a kire man ya fie da me say afra be hu bia say nye problem eno enye like enye Otumfuo besie ne yiri ni wi a wo be hu ke besi so ate ase den besi a hu betinya o metima ya den me ba cho ufri Nkoranza na wo be Emranti ahene wo be fa amamre ne amane so ofri Nkoranza ofri Nkoranza ya okay unim Nkoranza hene bia ne efre no unim Nkoranza hene bia ne efre no kobi wiafe menim no bia na unim fa ne ho ne Asantema ho ne mini fa ne ho na Asantema ho no se ye no fa that ma every makumo e ban me tra bi adibinde ye na wodi animu no o fa se Baffoa pin no fa no obetoye nti Baffoa pin ni di sa be pie e won Nkoranza ahefo no de ye kan Nkoranza ahefo a omo do so enye be ye tan asem kra o mi buso me tra ba de omo do so nti that sa hene a wo kan o se ebi nya hene bi wo Asanteman mu a na ono na mi ye fita hene ono na okon awia pa kobi wi afe no America wasem no mi woni video a obesu a kire na na agema prempe ebi si da oboa ye bo kire tie to bo tie se mi nim se wo ba and I'm say you don't know ka se unim ni me se bo kire yen oh tobo ko onse mi busa se unim no kobi wi afe no obesai wo manhia ugitum se Nkoranza asase no ana Nkoranza man no e Asantehene dia mbacho wo so okwana mrante one dia hene didi ne hwan one person sasko no o one meeting no okay mbacho ugitum se Nkoranza man e Asantehene dia samen kasa oboa me se o kan me se an okay obi anti nato okay ugitum se Asanteman mu ohine bia na obetimi abaye ohine a onsu ankyere Asantehene ye wura kora so kan ne kasem se untimi meye hene abra wunsu ankyere me gazette ye mfani akonwa e na me kire o se Nkoranza de mi hunu bi da enti ana wa kire mba ko pe enti bitin wo dia ne dia no a wo ugitum se ne dia no ono abie na no aka se untimi meye ohene abra wunsu ankyere me Asantehene wo so se wonti ase enti wo ene me se okay wa kan ye na wa kan okay ye no humpufu hu ye pe proof ba ko pe se hinu unim amamra ne che krowura ye kro ne ya ne dia mi busa simple question ono ne wa chichiri ni kro wo Nkoranza no na nsan ya kura na wo betom
we are a young boy and no say who agye to me say nipa nedia obi ade no no a to me wono and was say untimi me yen kwansa hene ye mfa gazette ni akonwa etu me yen kwansa hene abra unsan kire me Asantehene ye ne wankasa o kan asem bi se untimi me ye obwa waso untimi me ye ma hene abra ne yan kwansa hene insponte wo bi na onya nwan ne ye tinya abotre wase untimi me ye hene o kwansa abra ne yan kwansa hene de intim on ponte wo o kai in wadwini mo no wadwene kire wo se Nkoranza hene no won hye Asantehene ase ana wo hye nase anya ne saa o nya ne me pare se omonko so afran mu ensa kire problem ensaye no wa eke ikro no wo Asantehene wo hye nase enya no correct that is not true enya no correct Kobi wi afi me se Kobi wi afi so ai kire Asantehene Kobi wi afi so ai kire Asantehene 1932 opa won hene Kobi wi afi opa Kobi sa ba bi o sai Debi ogo bi sawan foul phone egugu re o de onu ya wo hu ambajo me ba cho me ba send e be ya clear was 1932 me say 1932 time Ajiman Prempeh the first ewu 1931 no twema mentwe e ba obi 35 obi 32 dey na kore asemna me kan wonti asemna me kan ase Manhyia hene hello muti o yin ba me ba o cast match no obatwen ka 1931 time na Ajiman Prempeh the first ewu ye no twema mentwe e ba akonwa no ho de no so obedi ade na Ajiman Prempeh the second no Kobi wi afi ba be so ai kire no 1935 na ye de na Ajiman Prempeh the second eye Asantehene ankasa ba Kobi wi afi so ai kire 1932 Kobi wi afi so ai kire no opa ko archives bia opa bia se me say Kobi wi afi so ai kire na Ajiman Prempeh the second e wo Kumasi ya sei uye din ba cho 1 minute me de Nkoranza Asanteman aba ahoma no so. Oh, okay. Current Nkoranza Asanteman on the Asanteman Council Manhyia so nana yemo adwo kakra bi oye me da se me ba cho se de be na amanfo be hu se eye wo ano bo nkonwa dini na omunti udin ni bi ya family na atafo so ababio na me Nkoranza Asanteman okay oba Nkoranza traditional council so a me amantia me no me na me da Nkoranza Manhyia ne Nkoranza Manhyia ntem okay nana ye bonetew wadawroma Nkoranza Manhyia amania ni amamre kwan so osai kire Asantehene na onsai nkire no sabe Nkoranza Manhyia me sebe ye mu ade bebuo ne honam nyina ye Asantehene na ne dia ya amamre kwan so you Nkoranza said all the paramount stools ni nyina ye no you ama usai kire nkunya sofo ewo o paramount si hovia me kire wo man papa ne via na afi na baro boka se e de kire o Asantehene ni na wa ba bi sai kire Asantehene okay na afi wo di tuwa chance wa mo kwa kwasho Nkoranza said the amman ni nyina ye no okay apepepe Nkoranza so ye no we dey wadawroma wada no mabenya no afi yenua no owo so a obetimi age esebe Nkoranza Asanteman chinya na se won so onima mamre me waso afi obetimi age Asanteman Council me ba cho se woni mo hene na okasa no obetimi age na chinyi se won so onima mamre ana oh menjina chinje okay tie unu tie se woni mo de okasa aye ne de ena me se wo ka menjina atinde unim no ana unim no unim so ayi ohene e wo kurom on ne Asanteman Council hene Nkoranza hene ma wawu no ne de minim manso ni nyina unim so na gina mu bonkuru o ka me se minim no enti so ono ka kire o se ye bebo kasa ahye ne nsem no akoso a kire Asantehene a wo be de no agene chi se wo yan dia wonyi ntum me nkase na olo ka me ntum me se me ntin jina chi ne awie ka se waji atum se yasibo mo fi na me ka kire o se de nchima gu aye nyina chi me ntin jina chi nje se wa accept defeat ne da ene amom ye me ntin jina chi tia we de wa wo sempa enya akoda ne fort na emom no eye nsem bi a ekoso a eye Nkoranza mabunu no bebre na anim se Nkoranza hene ebetena so a onkotwe pompon so
enso ma opemso eye opapa enti se wo hwe me anase onti no mabiase a afede obeti no mabiase na eye Nkoranza Manhyia na obetena so yi munamba hu se obetwi pomponso eswai e de ama opemso nyamekase ewo Manhyia ansa na obaba ye Nkoranza Manhyia ne agina tum na menimpefe se saa no ma we koso a obete wo ho ase ewo amamle ne amane mu ewo ahenie ani ahensie mu obete ase abusua so wani ji program yi ho a share na fama unua turn notification bell no turn fasi so mame wadawro ma se ne be ya video bi atoma onsa beka na oswa share na why the first person na obehwe me video